Sura 14. Ibrahim. Objavljena u Meki. 52 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Elif, Lam, Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova gospodara, izvedeš iz tmine na svjetlo, na put silnoga i hvaljenoga. Allahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min azabin šadid. Allaha, čije je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, a od užasne patnje teško nevjernicima. Allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. أولئك في ضلال بعيد. Koji život na ovome svijetu više vole od onoga svijeta i koji od Allahova puta odvraćaju i nastoje ga prikazati krivim, oni su u velikoj zabludi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Mi nismo poslali ni jednog poslanika koji nije govorio jezikom naroda svoga, da bi mu objasnio, a Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i ukazuje na pravi put onome kome hoće. On je silni i mudri. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. I Musa smo poslali s dokazima našim. Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima. To su uistinu dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. I kad Musa reče narodu svome, sjetite se Allahove blagodati, kad vas je izbavio od faraonovih ljudi, koji su vas najgorim mukama mučili, koji su vam mušku djecu klali, a žensku u životu ostavljali. To vam je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašega. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. I kad je Gospodar vaš objavio, ako budete zahvalni, ja ću vam zacijelo još više dati. Budete li nezahvalni, kazna moja doista će stroga biti. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. I Musa još reče, ako budete nezahvalni, i vi i svi drugi na zemlji, pa Allah doista ni o kome nije ovisan. I on je jedini hvale dostojan. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Zar do vas nije doprla vijest onima prije vas, o narodu Nuhovu, i o Adu, i o Semudu, i onima poslije njih? Samo ih Allah zna. Poslanici njihovi su im dokaze donosili, ali oni su ruke svoje na usta stavljali i govorili, mi ne vjerujemo u ono što se po vama šalje i mi veoma sumnjamo u ono u što nas pozivate. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Poslanici njihovi su govorili, zar se može sumnjati u Allaha, stvoritelja nebesa i zemlje? On vas poziva da bi vam neke grijehe vaše oprostio i da bi vas do roka određenog ostavio. Oni su odgovorili, vi ste ljudi kao i mi, hoćete da nas odvratite od onih kojima su se preci naši klanjali, pa donesite nam čudo vidljivo